قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Sudah tadi mengucapkan Al-Quran, dari mulainya ujian ini, catatannya bahwa perlu ada perbuatan atau aktivitas dalam ayat Al-Quran dan ada dalam kita agama yang oke, setelah akhirnya pengajian tadi kita akan memasuki kondisi dari yang ini yang dimulai dari tentang bagaimana proses melakukannya, bagaimana mengambil beberapa